1, 2, 3. Okay, everybody may be seated, please. Yeah. Хочется сказать слава нашему Господу. Aș vrea să spun slavă Domnului. У нас скажут на рідній Україні Praise the Lord! Da, în Ucraina spune Praise the Lord. Аллилуйя. Друзья, у меня есть немножко времени. Prieteni, eu am puțin timp. Прежде чем начать проповедовать, Înainte ca să încep să predic, я хочу представить нашу команду. aș dori totuși să prezint echipa noastră. Мебесидан, пожалуйста, можете присесть. Спасибо, спасибо. Мы из разных стран. Noi suntem din țări diferite. Мы уже, наверное, работаем больше 5 лет вместе. Mai mult de 5 ani lucrăm împreună. К сожалению, сегодня нету еще одного лидера, пастора из Лаоса. Cu părere de rău, nu avem astăzi cu noi unul dintre frați, unul dintre lideri, pastorul din Laos. К сожалению, местное правительство не дало разрешения ехать сюда. Da, guvernul local de acolo nu i-a dat voie ca să vină încoace. И я хочу представить людей нашей команды. Это пастор Виталий Ротара. Din echipa noastră, da, este Поприветствуйте его. pastorul Vitalie Rotar. Да, спасибо. Спасибо. Также я хочу, чтобы каждый, у нас есть немножко времени, каждый хотя бы минут 4 минуты сказал немножко о себе. Откуда ты? Am vrea ca fiecare să spună cel puțin 4 minute ceva despre sine. Какое твое семейное положение? Da, dacă este căsătorit sau nu. И какое твое служение? Și care este slujirea. Поэтому, пожалуйста, мы справа налево, как у нас говорят, мы приглашаем пастора Сергея сюда. De la dreapta la stânga începem. Пожалуйста, Сергей, расскажи, откуда, кто, как имя твоей возлюбленной. Da, spune cine ești, de unde și cum o cheamă pe iubita ta. Bună seara și Domnul să vă binecuvânteze. Добрый вечер, и пускай Господь благословит вас. Sunt Sergiu Șchiopu din București. Меня зовут Сергей Шкёпу, я с Бухарест. Am venit cu cea mai frumoasă doamnă din lume. И я пришел с самой красивой женщиной в мире. Cu Adriana, после soția моей mea. жены. Suntem căsătoriți, am și uitat de când, de vreo 30 și nu știu câți de ani. Încă o dată. De vreo 30 ceva de ani suntem căsătoriți. 30 с чем-то лет мы уже, да, состоим в браке. Da. Suntem originari de aici, din Republica Moldova, din Fălești, din Scumpia, poate că știți. Мы с Республики Молдова, да, с Скумпии, Фалешти, если кто-то знает. Da. Slujim acum în București. Мы служим в Бухаресте. Sunt păstor. Я пастор. Acolo l-am cunoscut pe Dumnezeu. Там я познал Господа. Și ne bucurăm împreună și așteptăm venirea Lui. И мы вместе радуемся и ожидаем пришествия Господа. Mă bucur mult să fiu cu toată echipa. Я очень рад находиться со всей командой вместе. Și sper din toată inima să avem un timp binecuvântat și plin de har. И надеюсь, что у нас будет благословенное и исполненное благодати время. Și cu adevărat să plecăm de aici cu Duhul vindecat, cu sufletul vindecat și cu trupul vindecat. И чтобы, когда мы уйдем отсюда, у нас был исцелен и дух, и душа, и тело. Я также приглашаю это, который с нами сегодня приехал, это Роман. Пожалуйста, брат мой. De asemenea, îl invit pe fratele Roman, care a venit împreună cu noi. Спасибо. Аллилуйя. Слава Господу. Slavă Domnului. Аминь. Скажите, спасибо, Господь, что я здесь. Spuneți, mulțumesc, Doamne, că eu sunt aici. Кто меня вчера уже видел, Unii dintre voi m-au văzut deja я ieri. повторю, меня зовут Роман. Pe mine mă cheamă Roman. Я живу в Соединенных Штатах. Eu trăiesc în Statele Unite ale Americii. Но сам родился я в Украине. M-am născut în Ucraina. Мне мама моя рассказывала, Mama mea îmi povestea что моего отца отец с Молдавии. că tatălui meu este din Republica Так что Moldova. принимайте меня как брата во Христе и как брата по плоти. Așa că primiți-mă ca frate în Hristos, dar de asemenea și ca frate după neam. Хожу я в американскую церковь, там и служу, и тружусь. Merg într-o biserică americană, acolo și slujesc și lucrez. Женатый я на дочке пастыря. Sunt căsătorit cu fiica păstorului. Есть у меня благословенных двое детей. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 2 copii. Дочка и сын. O fată și un băiat. Дочке 7 лет, сыну 5. Fata are 7, băiatul are 5. Каждый вечер со мной и женой молятся.
În fiecare seară se roagă împreună cu mine, призывает имя Господне. cheamă în numele Domnului. Даст Бог и приеду сюда, и буду служить с вами вместе. И сидеть, Și и dacă наслаждаться жизнью. va îngădui Domnul, voi veni împreună cu ei Христианская. aici și vom sluji împreună cu ei. Пусть вас Бог благословит. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Thank you, Roma. I invite Pastor Johnson. Take you translator. Come both together, please. Come on. Your brother too. Come on. Da, Yeah, of pe course, fratele absolut. Johnson, da, și fratele Andrei îl va traduce. I saved my voice. I'm sorry. Pachi Pachi, Slava Bogo, praise the Lord. God is good God. Binecuvântat să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! My name is Pastor Johnson. Mă numesc Pastor Johnson, I'm from the United States. sunt din Statele Unite, I'm here with the international team sunt aici cu echipa internațională. to bring the gospel of Jesus Christ Noi vestim Evanghelia lui Iisus to Hristos the great country of Moldova. în această țară minunată ca Moldova. I'm married. Sunt căsătorit, Me and my wife been married for 25 years. suntem căsătoriți de 25 de ani, I have 2 sons. am 2 copii, 2 fii, One 26, unul are 26 de ani, one 25. altul 25 de ani. My daughter's 16 years old. Iar iodată? 16 years old. Iar fiica mea are 16 ani. And she played violin for Jesus Christ. Ea Violin. ea cântă la vioară And pentru I'm here. Iisus, pentru Domnul Iisus. I'm here Și sunt aici to give all glory to God ca să dau glorie Domnului nostru. because He's my Lord and my Savior. Pentru că El este Domnul meu He's the reason why I'm Stăpânul living meu. today. și El este stăpânul meu. And I pray blessings over your country. Și eu mă rog ca să binecuvânteze Domnul țara In the voastră. mighty name of Jesus Christ. În numele puternic al Domnului Iisus Hristos. Jesus Iisus will save Moldova a salvat Moldova because people of God, pentru că sunt aici oamenii lui Dumnezeu. because you believe. Pentru că tu ai crezut, When you have faith, tu ai avut credință Jesus moved. în dragostea lui Iisus Hristos. I leave you with this. Eu vreau să vă las următorul mesaj. I'm in love with Jesus Christ. Eu sunt îndrăgostit de Iisus Hristos. You'll be in love with Jesus Christ. Fii și tu îndrăgostit de Iisus Hristos. God bless you all. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. У нас также есть сегодня служитель из Польши. De asemenea, avem un slujitor din Polonia astăzi. Он епископ в Варшаве. El este episcop în Varșovia. Мы тоже хотим, чтобы послушать его, что он скажет. Vrem să-l ascultăm și pe el ce vrea să ne spună. Can you speak in the English? English. I'm so Он sorry. знает несколько языков, но ленится на русском говорить. Да. Știe mai multe limbi, dar You're right, este you're bine right, să vorbească you're în limba rusă. Da. Как польска... You знаешь? Okay. I'm Maximilian Paira originally from Poland, but I resident in Norway. Eu mă numesc Maximilian, sunt din Polonia, dar locuiesc în Norvegia. I'm still young, only 72 years, Sunt încă tânăr, am 72 de ani. and I'm doing good, I believe so. Și mă simt foarte bine. Cred asta. I'm married already 49 years, Sunt căsătorit de 49 de ani, have 4 kids, 7 grandchildren, am 4 copii și 7 grandchildren. My wife 7 nepoți. My wife is not able to come with me. She needed to stay in Poland, and she actually right now in another conference in Poland. Părere de rău, soția mea nu a putut să vină aici la conferință, dar se află la altă conferință, chiar acum se află. I would like to say shortly that God has really blessed me. Vreau să vă spun pe scurt că Dumnezeu m-a binecuvântat. I got saved in my first meeting in my life, in first time visit church. Am fost salvat pentru prima dată în biserică, 52 years ago. 52 de ani în urmă. And God gave me grace to plant in Poland 28 churches. Și Dumnezeu mi-a dat harul ca să plantez 28 de biserici în And Polonia 6 churches abroad in another nation.
și alte 6 biserici în alte națiuni ale lumii. Already 4 years I travel, of almost 5, Călătoresc de aproape 5 ani de zile to helping these churches and going to many nations to preach gospel of Jesus Christ, to extend kingdom. ca să ajut bisericile pe care le-am plantat și să ajut alte națiuni prin aceasta ca să extind împărăția lui Dumnezeu. 2025 I visit 16 nations. În 2025 am vizitat 16 națiuni Really blessed because people get saved, people get healed. și am fost foarte binecuvântați căci oamenii au fost And I'm salvați, au fost really blessed also to be vindecați. part of this organization with Brother Paul. Și de asemenea am fost binecuvântați cu această organizație. I see Împreună like cu through fratele this organization God extend my mission work. Yeah. Și am văzut că prin aceasta Dumnezeu a extins teritoriul meu de misiune. And this is more important, to going out and preach His gospel. Și asta este important, ca să mergem și să vestim Evanghelia. I say I have 7 children. My youngest son, he is the pastor in Warsaw, Poland. Și din toți cei 7 Pavel, from 7 children? I have 4 children, but one of them, Pastor Paul, the youngest one, is a pastor in Warsaw. Okay. So, cel mai tânăr, fiul al meu, este păstor în Polonia, la o biserică din Polonia. And I talked with him today. He say, send greetings to everyone in Chisinau. Și am vorbit astăzi cu el și a transmis salutări aici la Chișinău. To the brother Paul, and I did that. Praise God. Thank you so much. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul să fie lăudat. Thank you so much for help for us. Yeah. Мы также приглашаем Дмитрия. De asemenea, îl invităm pe fratele Dumitru. Он также с Америки, он расскажет, где он работает, трудится. El, de asemenea, este din Statele Unite ale Americii și el va povesti unde slujește, ce se ocupă. Praise the Lord! Все дышащее да славит Господа. Toate sufletele să laude pe Domnul. Последний псалом, последний стих-то говорит в моей Библии. Așa spune ultimul psalm din Biblia mea. Ultimul verset din ultimul psalm. Mă numesc Dumitru. И с Павлом мы знакомы уже долгое время. Ne cunoaștem cu fratele Pavel de mult timp. Встречались на конференции в Америке на евангелистов. Ne-am întâlnit la conferințe în Statele Unite. И соревновались, кто первый поедет в Китай. Și aveam așa o competiție, cine primul va merge în China. Потому что, когда он ездил, я был doма, а когда он был дома, я ехал в Китай. Când el călătorea, eu eram acasă și când eu călătoream, el era acasă. Я служу в церкви города Ютика, штата Нью-Йорк. Slujesc în biserica orașului Utica din statul New York. Со мной мой родственник здесь, он как бы случайно. Брат Володя, пожалуйста, встань, покажись, что ты тоже De asemenea, sunt aici cu o rudă de-a mea, fratele Vladimir, el este întâmplător aici. И его жена умерла, и моя жена была и умерла тоже. Они были тетя и племянница. Deci, soția mea și soția lui erau mătușa și nepoata și ambele deja au decedat. Поэтому быть very careful with marriage status. Будьте осторожны, когда объявляете статус семейный для людей. De aceea fiți atenți când spuneți privire la sunt căsătoriți sau nu sunt căsătoriți. По милости Божией я в служении уже 36 лет. Prin mila lui Dumnezeu sunt în slujire deja 36 de ani. И все началось из Минска, откуда я уезжал в Америку 35 лет назад. Totul a început din orașul Minsk, de unde am plecat în Statele Unite 35 de ani în urmă. 22 года тому назад 22 de ani în urmă, мы на уровне семьи la nivel de familie, дали обет Господу. Am dat această promisiune lui Dumnezeu. Очень простого служения. De o slujire foarte simplă. Поехать к тем, которые в разных странах Să ne ducem la cei care sunt în diferite țări искренне служат Господу. și îl slujesc din toată inima, sincer pe И Dumnezeu. помочь им.
și să-i ajutăm для того, чтобы их slujение было более эффективно. pentru ca slujirea lor să fie mai eficientă. Хотя я ездил и перед этим в разные страны, Cu toate că eu mergeam și înainte de aceasta în diferite țări, но начиная с апреля 2004 года, dar începând din aprilie 2004, мы на уровне семьи пообещали Господу 4 миссионерских поездки в год. am promis la nivel de familie că vom face 4 călătorii misionare în an. И Бог благословил это служение. Și Dumnezeu a binecuvântat această slujire. Прошло некоторое время, A trecut ceva timp и Бог перевел меня на 6 поездок в год. și Dumnezeu m-a ridicat la 6 călătorii pe an И поэтому, не хвалясь собой, și fără să mă laud, это нелегкий труд. nu este o slujire ușoară. Если не верите, попробуйте. Dacă nu credeți, încercați. В основном Бог положил на сердце Азию. În mare parte mi-a pus Dumnezeu pe inimă Asia. Вначале это был Иркутск, Чита, La început aceasta era orașele Irkutsk, Chita, потом Китай, подпольные церкви, apoi China în biserica subterană, Монголия, Mongolia, Таиланд, Thailand, Камбоджа da, auziți țările, da. и все в той стороне. Și totul în direcția aceea. 8 лет тому назад Бог открыл Южную Америку. 8 ani în urmă Dumnezeu mi-a deschis drum spre Поэтому America за de Sud. 22 года нашего обещания Господу служить Ему, 22 года? 22 года более серьезно служить Ему. Da, deja 22 de ani slujesc lui Dumnezeu așa Это mai serios. миссионерская поездка номер 107. Și da, călătoria misionară de acum este numărul 107. А что вы молчите? De ce? А что вы De молчите? ce tăceți? Кто-нибудь скажите слава Богу. Spuneți cineva slavă Aleluia! Domnului. Aleluia, slavă. Господь хочет, чтобы мы двигались по земле. Aleluia, aleluia. Dumnezeu vrea ca noi să ne mișcăm înainte. Потому что наш Иисус, Он глобальный Иисус. Pentru că Isus al nostru este global. И когда Он был на земле, Он не сидел в церкви 3 года с половиной. Și când era pe pământ, El nu ședea într-o singură biserică 3 ani și jumătate. Он двигался по Палестине. Și El se mișca prin toată Palestina. И поэтому я весьма рад, что могу быть здесь. De aceea eu sunt foarte bucuros că sunt aici. Последнее хочу сказать, что в Молдавии я был последний раз 18 лет тому назад. Și vreau să spun că în Republica Moldova am fost ultima dată 18 ani în urmă. И мы служили в Единце, Noi am slujit la Edineț, цыганам. romilor, А перед этим я почти каждый год был в Кагуле. iar înainte de aceasta, aproape în fiecare an И в mergeam la округе Cahul. Тараклии и там прочие лии. Și în Taraclia și în toate liile de acolo. И очень много евангелизаций мы с местными братьями провели в южном регионе Și Молдавии. foarte multe evangelizări am făcut împreună cu frații din regiunea de Поэтому, sud. когда предоставилась возможность опять быть у вас, Și de aceea când am avut ocazia să vin iarăși la voi aici în я Republica Moldova, благодарен Богу за эту возможность. i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru Бог posibilitatea. благ и вовек милость Его. Dumnezeu este bun Aleluia! și mila lui, îndurarea lui este în veac. Amin. А также мы приглашаем сюда пастор Армен с Армении. De Он asemenea- сегодня приехал со своей женой. De asemenea, îl invităm pe fratele Armen împreună cu... el astăzi a venit împreună cu soția lui. El este din Armenia. Аллилуйя, слава Богу. Slavă Domnului! Я приветствую вас, дорогие сестры, братья, дорогая церковь. Vă salut, dragi frați, dragi surori, da, dragă biserică. Я хочу сказать, я благодарна Богу за эту возможность. Eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru această posibilitate. Благодарна нашему брату, евангелисту, пастору Павлу, что организовал вот эта конференция. De asemenea, sunt mulțumitor fratelui Pavel pentru că a organizat această conferință. И еще благодарна вот пастору Виталию De и asemenea, его команде, что он Фрателу пригласил нас, fratelui Vitali și echipei lui pentru că ne-a invitat дал нам место, în locul acesta. хорошо кормят. Ne hrănesc bine. Большое спасибо. Vă zic un mulțumesc mare. Я хочу немножко о себе. Vreau puțin să vă spun despre Я mine. покаялся в 1991 году. M-am pocăit în 1995. Я пастор церкви одной маленькой городе есть у нас, называется Степанован.
Sunt pastor într-o biserică mică, se numește regiunea Stepanavan sau orașul. И это уже 4-й раз, что я нахожусь здесь. Deja sunt a 4-a oară aici. Хочу сказать, что очень люблю Молдову. Vreau să vă spun că foarte mult iubesc Moldova. И этот раз, когда брат Павел пригласил, сказал, что будет конференция, De data aceasta, când fratele Pavel m-a invitat și a spus că va fi conferință, я очень хотел, чтобы жена тоже была со мной. am vrut foarte mult ca și soția mea să fie împreună cu mine. А мы уже, как наш брат сказал, мы тоже уже 27 лет в браке. Și așa cum a zis și fratele, noi suntem deja 27 de ani în căsătorie. У нас двое детей, сын и дочка. Avem 2 copii, un băiat și o fată. Сыну скоро будет 26, Băiatul 26 а degrabă va дочери avea 20. și fata are 20. Постараемся служить Богу Ne străduim să-i slujim lui Dumnezeu и по Его милости служить и делать все, что можем для Царства Божия. și prin mila lui facem tot ceea ce putem pentru împărăția lui Слава Dumnezeu. Богу! Slavă Domnului! Пусть прославится имя Иисуса Христа. Amin. Să fie lăudat numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Наступила моя очередь. A venit rândul meu. Меня зовут Павел. Mă numesc Pavel. Я родился в России. M-am născut în Rusia. Моя мать украинка. Mama este din Ucraina. Мои родители оба Ambii părinți сидели в тюрьме 10 лет. au stat în închisoare câte 10 ani. А мой папа сидел в одной камере с Виктором Ивановичем Белыхом. Tatăl meu a stat într-o cameră împreună cu Victor Sergeevici Белых. Victor Ivanovici Белых. Da. И два моих брата закончили школу в Рыбнице. Doi frați de mei au absolvit școala din Râbnița. Я не смог это сделать. Eu n-am putut asta să fac. Поэтому я муж одной жены. De ce eu sunt soțul unei soții. Мы с женой прожили 45 лет вместе. Împreună cu soția mea am trăit 45 de ani. Бог нам дал 5 детей. Dumnezeu ne-a dăruit 5 copii. 8 внуков. 8 nepoți. Я в 17 лет принял водное крещение. La 17 ani am fost botezat în apă. И следующий месяц у меня будет день рождения, 65 лет. Și următoarea lună va fi ziua mea de naștere, 65 de ani. Я пенсионер. Sunt pensionar. Я не купил себе удочку. Nu mi-am cumpărat o undiță. Не иду ловить рыбу. Nu merg la pescuit. Собираю деньги. Strâng bani. И едем в места. Больше работаем в Китае. Da, și merg în misiune, da, mai mult lucrăm în China, Vietnam, Laos. Это коммунистические страны. Sunt țări comuniste. Туда не придешь как евангелист. Acolo nu vii ca și evanghelist. Наручники оденут. Dacă spui că ești evanghelist, îți pun cătușe. Поэтому Бог мне дал такую привилегию. De aceea Dumnezeu mi-a dat așa privilegiu. У меня двойное гражданство. Eu am cetățenie dublă. Я американец. Sunt american. И также у меня российский паспорт. De asemenea, am pașaport rusesc. Поэтому туда я приезжаю как россиянин. De aceea eu vin acolo ca și одеваю куфайку, шапку. Cetățean rus, da, îmbrac cufaica И иду к ним. și pun căciula, da, Они мне chipiul. говорят: привет, россияне, что ты приехал сюда? Și toți îmi spun, salut, rusule, ce ai venit aici? Рыбу ловить. Am venit să prind pește. Добро пожаловать. Bine ai venit. Но мы rыбу ловим для Господа. Dar noi prindem pește pentru Domnul. Люди каются. Oamenii se pocăiesc. Люди получают от Бога знания. Oamenii cunosc din partea lui Dumnezeu cunoștință. Я знаю, Eu știu что однажды все мы умрем. că odată vom muri toți. И все мы пристанем перед Господом. Și toți vom veni în fața lui Dumnezeu. И я скажу ему: Господь, Și eu îi voi spune, Doamne, я старался. eu m-am străduit. Я старался. M-am străduit. Поэтому сегодня миссионерская конференция. De aceea astăzi este conferință misionară. Сегодня мы вам бросаем вызов. Astăzi noi vă dăm așa o chemare. Мы уже пожилое поколение. Noi suntem deja o generație în vârstă. И как нам хочется свою одежду Și cum am vrea ca hainele noastre евангелиста, de evanghelist, пророка, de proroc, пастора de pastor, кому-то передать молодому. să transmitem la cineva mai tânăr. У вас будущее. Voi aveți viitorul. Вы думаете, я когда-то думал, что я буду работать в международной команде? Credeți că mă gândeam vreodată că voi lucra într-o echipă
internațională, Мне niciodată. учительница говорила: Прокопов, Învățătoarea îmi spunea, Procopov, ты никто, и фамилия твоя никак. tu ești nimeni și familia ta este nimic. Но Бог поднял. Dar Dumnezeu m-a ridicat. И когда, вы знаете, я приезжаю в другие страны, как пастор Дмитрий, Și atunci când eu vin în alte țări, așa cum pastorul и Dumitru, проповедуем Евангелие, și predic Evanghelia, у них большие глаза. ei au ochi mari. Как это может быть? Cum asta poate să fie? Наш Бог великий. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare. Если Он спас меня, Și dacă El m-a salvat pe mine если Он меня поднял, și El m-a ridicat, друзья, prieteni, Он хочет поднять и вас. El vrea să vă ridice și pe voi. Аминь. Amin? Поэтому мы вас вдохновляем. De aceea noi vă inspirăm. 3 вещи, которые вы должны делать. 3 lucruri care trebuie să le Это вам faceți. homework или домашнее задание. Asta primiți-o ca o temă pentru acasă. Learn English language. Учите английский язык. Învățați limba engleză. Приготовьте зарубежный паспорт. Pregătiți pașaport străin. Приготовьте. Da, pregătiți. И третье. Și a treia, Собирайте гроши. strângeți bani. Собирайте гроши. Strângeți bani. Бог с неба пошлет. Dumnezeu va trimite din cer. Nu. Молдавская Библия говорит: Biblia moldovenească spune, Бог Dumnezeu восполнит вашу нужду. va împlini nevoile voastre. То есть у меня что-то есть уже, Adică eu ceva deja am и Бог дополняет. și Dumnezeu adaugă. А если с неба упадет, Dar dacă din cer va cădea, по сей день падает. Мы должны приготовлять. noi trebuie să pregătim. Моя дочка Fiica mea было 16 лет. avea 16 ani. Она училась на драмп. Ea învăța la tobe. Стучит, аж голову бьет. Și ea bate, mă doare capul. Поехали в Китай. Am mers în China, Она смотрела, ea s-a uitat, как же подойти к молодежи. cum să se apropie de tineret. И она подошла, кто играет. S-a apropiat de cel care cântă la tobe Иди сюда, хлопчик. și i-a spus, vină cu băiatul. Можно я постучу? Poate și eu să cânt. Давай. Hai. Она села Ea s-a așezat и пошла вперед. și s-a pornit. Все, дружба. Și gata, prietenie. Очень важно. Foarte important. Но перед этим Dar înainte de aceasta, она взяла баночку ea a luat un borcan и написала: деньги на миссионерскую поездку в Китай. și a scris pe borcanul acela bani pentru călătoria misionară în China. И положила на самое видное место. Și a pus într-un loc cel mai vizibil. И когда ко мне приходили друзья Și când veneau prietenii la mine помолиться, să se roage, а это что такое? întrebau, dar ce-i cu borcanul ăsta? Это не мое. Și eu spuneam, asta nu e Это meu, ее. e ei, Хочет на миссию ехать. vrea să meargă în misiune. Но настоящий друг что делает? Dar prietenul adevărat ce face? Туда. Și acolo, Дальше. mai departe, Она говорит: мама, ea spune, mama, научи меня делать пирожные. învață-mă să coc prăjituri. Сделала пирожное, A făcut prăjituri, пошла в магазин s-a dus la magazin и говорит Овнеру: și îi spune vânzătorului, я хочу поехать в Китай. eu vreau să merg în China. Мне надо $900 на билет. Îmi trebuie $900 pentru bilet. Можно вы будете продавать мою продукцию? Vindeți-mi, vă rog, produsele mele. Через 2 месяца Peste 2 luni, у нее было $1000. ea avea 1000 de baxuri, da? Бог Dolari. восполняет нужды. Dumnezeu, da, меня adaugă, услышал? împlinește. Cine m-a auzit? Аминь. Делайте так. Faceți așa. Оно работает. Lucrează. Аминь. Amin? Мое вам время пришло в слово. A venit timpul să împărtășesc cuvântul. Я хотел, чтобы Дух Святой, Aș vrea ca Duhul Sfânt Он принес это слово в твое сердце, să aducă cuvântul acesta în в inima ta, разум. în mintea ta. Чтобы не я, Ca nu eu, но Дух Святой dar Duhul Sfânt дал тебе определение. să-ți dea Dau o тебе direcție, слово. să-ți dea un cuvânt. Это бы слово вдохновило тебя, Și acest cuvânt să te inspire, припоясало тебя, să te încătușezi, da? Să и te ты, бы încingă. и ты бы пошел как Илья. Și tu să te pornești ca 40 și дней, Ilie, 40 ночей. 40 de nopți și Nesti 40 Evanghelia. să duci Evanghelia. Аллилуйя. Давайте помолимся. Haideți să ne rugăm. Дух Святой, Duhul Sfânt, я прошу тебя, te rog,
Прямо сейчас. chiar acum, Преломи свое слово. împarte cuvântul tău. Скажи каждому сердцу, Spune fiecare что inimi необходимо делать. ce trebuie să fac. Мы хотим быть послушными Тебе. Vrem să fim ascultători de tine. Благослови нас. Binecuvântează-ne, Вдохнови нас. inspiră-ne, Прикасайся к нам. atinge-te de И noi поднимай нас și mișcă-ne. на горы преображения. Și mișcă-ne spre munții Мы хотим видеть Твою transformării. славу Vrem să vedem и slava Твое ta, присутствие. prezența ta, Просим все это cerem toate во acestea имя Иисуса. în numele lui Isus. И весь народ громко да скажет Și tot poporul să spună tare, Аминь. Amin. Окей, мы беседуем. putem să ocupăm locul. Я думаю, что операторы нам помогут. Cred că operatorii ne vor ajuta. Я думаю, что и там сделают. «65, матушка». Хорошо. Ну, да. Very good. Итак, друзья, мы сегодня будем говорить слово, которое Господь положил в мое сердце. Așadar, prieteni, astăzi voi spune cuvântul pe care Dumnezeu l-a pus pe inima mea. Бог сегодня будет говорить с нами на своем уровне. Dumnezeu va vorbi cu fiecare la nivelul nostru. Запомните, Țineți minte, Бог не копировальная машина. Dumnezeu nu este o mașină de copiat. Бог многократно и многообразно. Dumnezeu în multe rânduri și în multe feluri Поэтому Он говорит тебе сегодня. vorbește, da, și vorbește astăzi și Поставь себе путевые знаки. puneți semne de mișcare, da, de circulație. Да. И поставь себе столбы и обрати на дороги, на путь, по которой ты идешь. Și puneți stâlpi pe drumul pe care mergi. Итак, сегодня этот знак говорит нам. Și astăzi semnul acesta ne vorbește. Кто видел его когда-нибудь? Cine l-a văzut vreodată? Кто-нибудь видел такой знак? И вот что-то, ну, как странные слова, ты говоришь. Așa de mulți l-au văzut? Итак, Așadar, этот знак говорит, acest semn spune что парковаться здесь, ставить машину, că de parcat aici, da, de pus mașina, запрещено. este interzis. Будьте честны. Fiți sinceri, Кто здесь водитель? cine este șofer aici? Кто-нибудь получал citation там, где неправильно запарковано? Ну, будьте открыты, покажите, кто-нибудь Cineva есть? a primit amendă pentru că a parcat nu acolo unde Mitu. trebuie. Да. Поэтому очень важно. De ce este foarte important? Этот знак нам говорит, Acest semn ne spune что в данной зоне că în zona aceasta запрещено делать остановку или парковку. este interzis de a te opri sau de a parca. Послушайте, что говорит Библия. Uitați-vă ce spune Scriptura. Библия нам говорит, Biblia ne spune, слушайте, христиане, creștini, ascultați, вы начали хороший путь, ați început un drum bun, вы покаялись, v-ați pocăit, приняли водное крещение, ați fost botezați, получили Дух Святой, ați primit Duhul Sfânt, горели первой любовью, ați ars cu prima dragoste, вышли хорошо, аллилуйя! ați ieșit foarte bine, aleluia! Но кто остановил тебя? Dar cine te-a oprit pe tine? Почему ты не горишь, как раньше? De ce nu vorbești ca altă dată? Почему ты не проповедуешь, как раньше? De ce nu predici ca și altă dată? Почему? De ce? Что-то произошло. Ceva s-a întâmplat. Что-то произошло. Ceva s-a întâmplat. Поэтому Дух Святой De ce e Duhul Sfânt? сегодня очень волнуется. Astăzi se îngrijorează И говорит, și îți spune, ты хороший старт нашел. ai un start bun. Ты открыл молитвенную ячейку. Tu ai deschis un grup de rugăciune, Ты приходил на прославление. tu ai Аллилуйя. venit la închinare, Ты начал какую-то духовную работу. tu ai început o lucrare duhovnicească, Может, финансировал какие-то poate проекты. ai finanțat anumite proiecte, Ты что-то делал хорошее. tu făceai ceva bun, Но вот остановился. dar te-ai oprit. И Дух Святой говорит, Și Duhul Sfânt spune, кто остановил тебя? cine te-a oprit pe Чтобы tine? не покоряться той истине, Ca să nu tu se pui acelui adevăr который Бог открыл тебе. pe care Dumnezeu ți l-a Ведь мы, descoperit. христиане, Noi creștinii, должны сделать 2 шага. noi trebuie să facem 2 pași. Бог хочет, Dumnezeu vrea чтобы все люди спаслись. ca toți oamenii să fie mântuiți. А дальше? Dar mai departe, А дальше? dar mai departe, Достигли
познание истины. să atingă cunoștințele adevărului. И Бог тебе открыл эту истину. Și Dumnezeu ți-a deschis acest adevăr, Быть в каком-то служении. să fii într-o anumită slujire И ты пошел. și tu te-ai dus. Бог дал тебе откровение. Тебе. Dumnezeu ți-a dat o revelație Не ție, лидеру, тебе. nu liderului ție. И ты это делал. Și tu făceai aceasta. А после Dar pe urmă остановился. te-ai oprit. Пойду ловить рыбу. Mă duc să prind pește. Пойду в бизнес. Mă voi duce la business. Поэтому такое убеждение. De aceea, această convingere, Румынская Библия говорит, не от Господа. Biblia română spune că convingerea aceasta nu este de la Domnul. Итак, апостол Павел говорит, Apostolul Pavel spune, разве вы не знаете, oare voi nu știți что бегущие на ристалище бегут все, că cei care fug la jocuri fug toți чтобы получить награду? ca să primească premiul? Почему мы поем? De ce noi cântăm? Мы не людям поем, Noi cântăm nu мы oamenilor, не пастору поем, noi cântăm а pastorului, поем Господу. îi cântăm Domnului. Это очень важно. Este foarte important. И мы получим награду. Și noi vom primi un premiu. И потом для того, чтобы получить, Pentru ca să primim, мы воздержим себя, noi ne vom înfrâna de la как ce. спортсмен. Da, ca și sportivul. Завтра соревнования, Mâine va fi competiția, а жена курочку приготовила. dar soția a pregătit o găină coaptă. Как хочется ее kушать. Cât de tare vreau să o А mănânc. нельзя! Dar nu se poate. Завтра бежать! Mâine trebuie să alerg. Нельзя! Nu se poate. А там квас приготовила. A pregătit cvas cineva. Молочко парное. Lapte. Нельзя! Nu se poate. Воздержаться надо. Trebuie să te înfrânezi. Завтра соревнования. Mâine competiția. Надо побежать. Trebuie să Надо alergăm. выиграть. Trebuie să câștigăm. Спортсмены употребляют силу воли. Și sportivii, da, ei folosesc sila volei. Voința, da. Поэтому очень быстро. De aceea foarte repede. Вы шли хорошо. Voi mergeați bine. Кто остановил вас? Cine v-a oprit? И посмотрим, кто может остановить. Și haideți să ne uităm cine poate să ne Первый oprească. наш враг, Primul dușman al nostru este, которого нам надо победить, pe care trebuie să-l biruim, это мое тело. este trupul meu. Это моя плоть. Este trupul meu. Это lень. Este lenea. Лень. Leni. Надо проснуться утром. Trebuie să mă scol dimineața. Помолиться. Să mă rog. Что плоть говорит? Ce spune trupul, ce spune firea? Будь милостив к себе. Fii, ai milă față de tine. Расслабься. Relaxează-te. Snovidение получишь хорошее. Ai să visezi un vis frumos И проспал. și ai adormit. Будьте честны. Fiți sinceri. Народ израильский просыпался рано утром Poporul lui Israel se scula dimineața tare, и шел собирать манну. se ducea să strângă mană. Но там же были умные люди. Acolo erau oameni deștepți. Зачем мне рано просыпаться? De ce să mă scol dimineața tare? Я сегодня Eu astăzi собрал не одно ведро, am strâns nu o căldare, а два. două. Но я же умный. Eu sunt deștept. Это păi pусть они завтра идут. Lasă ei mâine să se Одно ducă. ведерко я сегодня съем, O căldare o voi mânca azi, а другое на завтра. dar una o las pe mâine. Просыпаюсь завтра. Mă scol a doua zi. Хани, Dragă, принеси ведерочко маны. adă-mi căldare cu mană. Блажен, кто вкусит эту трапезу. Și de fericit este acela care va mânca din... Открывает ману небесную. Deschide să mănânce din mana aceea cerească. Запоминал что-то. Вот Сергей здесь пастор. Подскажи мне, пожалуйста, что в ведерочке было там уже? Eu am uitat ce era A? acolo în căldare, da, păstorul. Есть такая песня. Este așa Мы ее на похоронах поем. o cântare care o cântăm la mormântare. И стал добычею. Și am devenit eu jertfă Так. Как? Небесная мана? vermilor. Da. Небесная мана Mana cerească să fie mâncată de vermi? смердит. Da, miroase urât. Поэтому сегодня и молились. De ce și astăzi ne-am rugat? Хлеб наш насущный Pâinea noastră de toate zilele, дай нам dă-ne-o nouă на всю неделю. pentru Аллилуйя! toată săptămâna. Aleluia! Запоминал что-то, а? Am uitat ceva, На probabil. сколько, брат мой?
Hлеб наш насущный дай нам на... pentru cât timp Аминь. У Бога astăzi, есть da, pentru o zi, благословение Dumnezeu are binecuvântări на каждый день. pentru fiecare На zi. каждый день. Pentru fiecare zi. Не живи вчерашним благословением. Nu trăi cu binecuvântarea de Поэтому ieri. первый враг E primul dușman al это nostru. не сатана, Nu este satana, это не mир, nu este lumea, твоя плоть. este firea noastră. Firea noastră. Care nu este încă răstignită. Окей, пусть водички попьет. Я такой быстрый проповедник, да. Хорошо. Break out. Yeah. Все понимают, о чем я говорю? Toți înțeleg ce vorbesc? Никто не... Какие странные слова ты говоришь, а? Așa Так и niște хочется cuvinte stranii ботинок vorbești. тебя. Хорошо. Пойдем дальше. Mergem mai departe. Поэтому, друзья, обратите внимание. Observați, prieteni, Апостол Павел говорит, Apostolul Pavel spune: я не советую с кровью и плотью. eu nu mă sfătuiesc cu carnea și cu sângele. Мои друзья, Dragii mei, не советуйте с ним. nu vă sfătuiți cu, Вот эта плоть, cu хорошая, firea. хорошая, Firea aceasta, trupul она acesta царство este Божие pământ. не наследует. Ea nu moștenește împărăția lui Dumnezeu. Молдавская Библия говорит, Biblia moldovenească spune: из праха ты взят, din țărână ai fost luat и в прах și возвратишься. în țărână te vei întoarce. Аминь. Amin. Какой покойник, не какой бы ни казался, хороший покойничек. Orice mort, oricât de frumos nu ar arăta. Проходит первый день, Trece prima zi, второй, trece a doua zi а на третий день что? și a treia zi ce se întâmplă? Începe să miroase urât. Копаем. Вот твоя плоть. Firea ta, Она царство Божие не наследует. ea împărăția lui Dumnezeu Но nu в va тебе есть moșteni. дух. Dar în tine este Duh, Дух, Duh который делает, care двигает вперед. se mișcă înainte. Кто-то мне говорит, Cineva îmi spune: а как это может быть? cum poate fi așa ceva? Для примера, De exemplu, мы летели на самолете. noi zburam cu avionul, Большой самолет, avion mare, тяжелый самолет. greu. Но вы знаете, когда он делает разбег, Dar când el își ia viteză, включает фюзеляж, pornește, da, moriștile, сила притяжения работает. forța atracției Я lucrează. кидаю вверх, Eu arunc în sus она падает вниз. și ea cade jos. Притяжение работает, Da, Земле. atracția de pământ lucrează. но у самолета Dar la avion есть другая сила, este o altă putere, аэродинамическая внутри. aerodinamică, И когда care он este включает înăuntru. фиксаж, Și când el își pornește мощный moriștile, большой самолет da, un avion mare puternic, преодолевает этот закон, преодолевает и Да. взлетает. el câștigă, da, trece peste legea aceasta atracției. У тебя La tine есть Дух Святой. este Duhul Sfânt. Аминь. И Amin. Он тебя наполняет. Și El te umple, Он вдохновляет. El te inspiră, Он работает через твое тело. El lucrează prin Amin. trupul tău, prin firea ta. Поэтому не живи по плоти. De aceea nu trăi după fire. Ты живешь во плоти. Tu trăiești în trup, Но по плоти поступать не должен. dar nu trebuie să fii călăuzit de fire. Поэтому Библия говорит, De aceea Biblia spune: если живете по плоти, dacă trăiți după fire, то вы умрете. veți muri. А если духом умерщвляете, Dar dacă prin Duhul omorâți то вы будете firea, живы. veți trăi. Те Христовы, Cei care sunt al lui Hristos, которые распили плоть. care au răstignit firea, Поэтому первый враг, aceia sunt al lui Hristos care au răstignit первый firea. враг, Primul dușman это не сатана, nu este satana, это не mир, nu este lumea, твое тело. este trupul tău, firea Твое ta. тело. Este Побеждай firea. его. Побеждай. Câștigă-l, da? Вспомни Biruiește. пример про самолет. Adu-ți aminte de exemplu cu avionul. Мы все соберемся, все, Noi ne vom strânge и мы toți его не сдвинем с места. și noi nu-l vom Он mișca тяжелый. deloc. El e greu, Но у него есть сила. dar el are putere И он преодолевает и взлетает. și el trece peste puterea atracției Так și Бог в zboară. твое тело Așa Dumnezeu lucrează дал în Дух trupul tău. Святой. A dat Duhul Sfânt. Рома, встречи твоего. Поэтому очень важно. De ce este foarte Первый important? враг. Primul dușman. Кто остановил тебя? Cine te-a oprit? Вот это плоть. Primul dușman este firea. Это плоть твоя. Este firea ta. Проверь.
verifică-te, Просыпайся ты на молитву. te-ai sculat la rugăciune, Имеешь ты силу поститься. ai putere să postești, Имеешь ты силу жертвовать на миссию. ai putere să jertfești pentru misiune Или внутри жалко как-то. Плодик ты. și sau poate ai, da, îmi pare rău, nu Поэтому vreau. запомни, первый враг, Primul которого ты dușman должен победить, pe care trebuie să-l câștigi это твое тело. este firea ta, este Это твоя trupul tău, плоть, который Царство Божие не наследует. care nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Если ты согласен, скажи громко аминь. Dacă ești de acord, spune amin tare. Второе. A doilea, Это трудности, испытания. sunt greutățile încercărilor. Это искушения, которые нам надо всем пройти. Sunt ispitele pe care toți trebuie să le trecem. Это очень важно. Este foarte important. Библия говорит, Biblia spune. мне нравится румынская Библия, Îmi place Biblia română. она говорит, Ea spune. вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не даст вам быть искушаемым сверх силы, но при искушении даст обличение так, что вы могли перенести. Бихантни. Da, Dumnezeu v-a dat nu v-a ajuns nicio ispită care să fie peste puterile omenești și Dumnezeu este credincios și nu îngăduie ca această ispită să fie peste puterile voastre și împreună cu ispita a dat și mijlocul de a ieși din ea. Ca să Итак, puteți второе. birui. Da, Это искушение человеческое. sunt ispitele omenești. Когда ты покаялся, Când te-ai pocăit, приходишь на работу, vii la lucru и тебе, в картишки поиграем. și îți spune, hai să jucăm în cărți. Не хочу. Nu vreau. Да что ты как? Давай, De ce ești tu? Hai, другое что-нибудь. hai altceva. Искушение, трудности. Ispitele și greutățile. Соседи восстали на тебя. Vecinii s-au răsculat Трудности, împotriva ta. трудности. Greutățile. И что делать? Ce să faci? И некоторые говорят, ну ладно, отсижусь дома. Și unii spun, voi sta acasă. А румынская Библия говорит, Biblia română spune, не оставляйте собрание своего. nu părăsiți adunarea voastră. Почему? De ce? Здесь за тебя помолятся. Aici pentru tine se vor Здесь ruga. твои братья. Aici sunt frații tăi. Они любят тебя. Ei te iubesc. Они поможет тебе. Ei te vor ajuta. У апостола Павла были переживания. Apostol Pavel trecea prin Когда было anumite... все хорошо, Când era с foarte ним bine, люди вместе. oamenii erau împreună cu el. А когда его начинали бить Dar за веру, atunci când cineva îl bătea pentru credință, вы знаете, он говорит, все оставили меня. el spune, toți m-au părăsit. Оставили. M-au părăsit. Слушайте, друзья, Ascultați, prieteni, когда мы идем за Богом, când noi mergem după Dumnezeu, не всегда будут с нами друзья. nu întotdeauna prietenii vor fi cu noi. Но Иисус, Dar Iisus, Он в румынской Библии говорит, El în Biblia română spune, я тебя не оставлю, eu nu te voi părăsi, я тебя не покину, eu nu te voi lăsa, я буду с тобой eu voi fi cu tine во все дни жизни, în toate zilele до скончания века. vieții tale, până la sfârșitul Aleluia! veacului. Amin. Очень важно. Foarte important. Вторая полоса препятствия, A doua linie de piedică которая многих остановила, pe care mulți au oprit это трудности. sunt greutățile. Это трудности. Sunt greutățile. Но, друзья, Dar, prieteni, давайте посмотрим, haideți să ne uităm. что происходит с нами, когда мы не останавливаемся перед искушениями, но проходим. Haideți să vedem ce se întâmplă cu noi atunci când noi nu ne oprim în fața ispitelor, ci trecem mai departe. И румынская Библия говорит, Și Biblia română spune, с великой радостью принимайте, братья мои, fraților, primiți ca o mare bucurie когда впадаете в различные искушения, atunci când treceți prin diferite încercări, зная, știind что испытание вашей веры că încercarea credinței voastre производит produce драгоценный плод. un rod Терпение. foarte important. Da? Răbdarea. Терпение. Răbdarea. Вот почему. Iată de ce. Иногда ты проходишь трудности. Câteodată tu treci prin greutăți, Друзья уходят. prietenii Ты в pleacă, проблеме. au probleme, Звонишь другу. Помоги! îi suni prietenului și spun, ajută-mă, А он не отвечает. dar el nu-ți răspunde. Господи, почему? Doamne, de ce? Ты оставил меня? Tu m-ai părăsit? Нет. Nu. А почему я один? De ce sunt singur atunci? А я хочу, Eu vreau чтобы твоя вера
ca credința ta принесла плод să aducă roadă, терпением. răbdare. Это драгоценный плод. Este o roadă scumpă. Знаете почему? Știți de ce? У вас хороший пастор, Aveți un pastor у вас foarte bun, хорошие лидеры. aveți lideri foarte Но buni, скажу вам правду. dar o să vă spun adevărul. Румынская Библия говорит, Biblia română spune что всякий праведник că в Молдове toți neprihăniții din Republica Moldova ни пастора, nu sunt al pastorului, ни папиной и ни маминой, nu sunt nici al tatălui, nici al mamei, только своей doar верой жив nu будет. prin al tatălui sau al mamei sau altcuiva credinței, ci prin credința lui va trăi, da? Va fi. Ты правильно перевел? Я не знаю, еще раз. Я чувствую, что ты не туда едешь. Да. Хорошо. Всякий праведник Orice om только neprihănit своей верой жив будет. va trăi doar prin credința lui. Своей. Doar prin a Не lui. пастора, Nu prin a ни pastorului. папиной, ни маминой. Nu prin a mamei, nu prin a Только tatălui. своей. Doar prin a lui. Поэтому послушай. De aceea ascultă. Бог загоняет тебя трудностями в тупик, в угол, Durerea te pune la colț. чтобы ты не uповал на человека, Ca tu să... Dumnezeu te pune la colț așa ca tu să nu te încrezi într-un а взывал om. Богу. Dar la Боже, în Domn. помоги мне! Doamne, ajută-mă! Помоги мне! Ajută-mă! Я верю тебе! Eu Только cred- ты поможешь, Eu только cred că ты! doar tu o să mă ajuți, doar tu. И вдруг выскочил, ва! Și deodată eu ies și wow. Оказывается, твоя вера Se pare că credința ta спасла тебя. te-a salvat. Amin. У нас говорят в Молдавии, La noi în Moldova spun, пока гром не грянет, până când nu va tuna, мужик не перекрестится. dar țăranul nu-și va face cruci. Иногда у нас проблемы Câteodată avem probleme загоняют в угол. și problemele acestea ne bag în Не colț, потому, что Бог нас не любит, nu pentru că Dumnezeu nu ne iubește, а потому, что Он хочет, чтобы твоя вера El vrea ca credința ta начала работать. să înceapă să lucreze. Поэтому Библия говорит, с радостью принимай. De aceea, așa cum spune Biblia, primește cu Почему? bucurie. Вера заработает. De ce? Pentru că lucrează cu Вера credință. родит плод терпения. Și credința produce roada răbdarea. Это очень важно. Asta e foarte important. И дальше Библия говорит, Mai departe, Biblia spune, блажен человек, ferice de omul который переносит искушение. Переносит. care trece, biruiește ispita, Потому что, быв испытан, pentru că a fost încercat. он получит вино жизни. El va primi cununa vieții. Вы понимаете, о чем я хочу говорить? Так как обстановка, как на Аляске я попал. Да, Parcă am ajuns la Aleasca. Вы знаете, мы с Дмитрием в Китае băvaем. Știți, noi cu Dumitru ajungem în China, Они маленькие китайцы. chinezii sunt mici И мы говорим, Бог любит тебя. și noi le spunem, Dumnezeu И te оно iubește. быстро. О, аллилуйя, Бог любит тебя, аллилуйя. Și el spune, până ajunge la ei, spun, А мы Dumnezeu mă такие iubește. высокие такие, Noi высокие. suntem înalți, Пока дойдет до нас, până ajunge la noi, уже надо заканчивать. Благодать Господа нашего noi trebuie Иисуса deja să Христа. terminăm, И da, любовь. harul Domnului nostru Iisus Hristos. И я немножко утрирую, ну, чтобы ты проснулся, хорошо? Da, eu vorbesc așa ca noi să ne trezim. Поэтому, друзья, De aceea, когда prieteni, трудности, când avem greutăți, Бог не даст тебе сверхсилы. Dumnezeu nu-ți va da peste puteri. Он хочет, чтобы ты пришел в небо El vrea ca să vii în не cer, с пустыми руками, nu cu mâinile goale, но на голове был венец. dar ca pe cap să ai o Венец, cunună. венец был. Аминь? Cunună. Поэтому очень второе препятствие. De aceea, a doua piedică Это вы знаете, это трудности. sunt greutățile. Но я вам хочу сказать, Vreau să vă spun, и Библия об этом говорит, румынская. și Biblia română spune Я despre asta. специально на румынскую Библию делаю акцент. Eu special fac accent pe Biblia română. Это румынская Библия? Asta e Biblia română? Да. Da. Если вы не верите в эту Библию, Dacă nu credeți Biblia aceasta, я ее себе заберу. eu o să o iau cu mine. Я заберу. Я не могу читать румынский язык, Eu nu pot să citesc în limba но română, я верю всему, что написано. dar cred tot ce scrie acolo. И если ты, который понимаешь румынский язык, Și dacă tu, cel care înțelegi limba и не română, веришь в нее, nu crezi în ea, я заберу себе. eu o să-mi iau mie. Я верю в нее. Eu cred în ea. Я не понимаю, Eu nu înțeleg, а верю dar cred всему, что написано. tot ce este scris. Я люблю эту Библию.
Eu iubesc Biblia aceasta. Поэтому вы, бабушки и дедушки, De aceea voi, братья, сестры мои, da, милые, dragi frați, surori, вы во сне говорите на румынском «Паче, паче, доналы!» voi trebuie să vorbiți în română, dar să spuneți pace, pace, Если вы Doamne. не верите в то, что написано, Dar doar dacă credeți ce я este заберу ее scris acolo. себе. Eu o să mă iau mie. Я верю всему, что написано. Eu cred tot ce este scris aici. Поэтому написано. De ce este scris? Скажи Архипу! Spune lui Arhip Сегодня Дух Святой говорит тебе. și Duhul Sfânt își Скажи vorbește ей! ție. Spune ei, Скажи ему! spune lui, Скажи ему! spune lui, Смотри! uită-te, Смотри! uită-te, Чтобы тебе исполнить то служение, ca să-ți împlinești acea которое slujire ты принял care ai primit-o, не от человека, nu de la om, от Господа! de la Domnul, От Господа! de la Domnul, От Господа! de la Domnul. И если ты не будешь идти, Și dacă tu nu vei merge, Бог возьмет Dumnezeu va lua твое призвание chemarea ta и даст другому și человеку. o va da altui om. Вы думаете, что мы одни крутые здесь? Credeți că suntem cei mai buni aici? Есть много людей Sunt mulți oameni в бедных странах. în țări sărace. Дмитрий не даст соврать. Бедные люди. Dumitru nu va permite să Но spună не верят в minciuni. Бога. Oameni săraci care cred Если în Бог ему Dumnezeu. говорит, иди, Și dacă Dumnezeu le он spune, говорит, yes, du-te, sir, идет, el spune, da, Doamne, не merg. боится ничего. Și merge și nu se Его teme de nimic. стреляют, În el его împușcă. режут, Pe el îl но он taie. идет за Богом. Dar el merge după Он не Dumnezeu. предал Иисуса. El nu l-a trădat pe Iisus. Поэтому Дух Святой De aceea Duhul говорит Sfânt тебе слово. îți spune un cuvânt. Говорит, скажи ей, Spune-i lui. скажи ему, Spune-i ei. скажи тому, Spune acelui кто когда-то принимал водное крещение care cândva a fost botezat în apă и говорил, Господь, și a spus, Doamne, я обещаю тебе eu îți promit, Doamne, служить доброй совестью. să-ți slujesc cu o conștiință curată, bună. Но давно уже не служишь. Dar de mult nu slujești așa. Дух Святой стучится, Duhul Sfânt bate пожертвуй. și spune, jertvește. Ночью пробудился, помолись. Și noaptea îl trezește și spune, roagă-te. Посети больного человека. Da, mergi la un bolnav, И ты это не vizitează делаешь. și tu ignori. А Иисус скажет, Dar Iisus va spune, так, așa, как вы не сделали это одному из наименьших, cum nu i-ați făcut unuia din cei mai mici, вы не сделали frați, мне. nu mi-ați făcut mie. Мы хотим, Боже, тебе! Și noi spunem, Doamne, ție! Говорит, нет, Și Domnul spune, nu, будь честным. fii cinstit. Легче всего сказать, Este mai ușor să spui, Боже, я люблю тебя! Doamne, eu te iubesc. А Бог говорит, подожди, Și Domnul spune, așteaptă, научись любить брата или сестру, которую ты видишь. învață-te să iubești pe fratele sau pe sora В pe care o нужде, vezi в нужде, в проблеме. în probleme, Помоги! în nevoi, ajută И помогая ему или ей, și ajutând pe el sau pe ea, ты это делаешь Господу. faci pentru Domnul. Аминь. Amin? Поэтому это слово я обращаюсь к тебе сегодня. De aceea cuvântul acesta este adresat ție Или astăzi даже, может, тем, кто смотрит на онлайн. și poate celor care se uită Бог online. говорит, Dumnezeu spune, скажи ей, spune ei, скажи ему, spune lui, тебе надо исполнить то служение, trebuie să împlinești acea которое ты slujire принял, pe care ai primit-o. который ты сказал, Господь, я буду служить тебе. Aceea care ai spus, Doamne, И Дух ție îți Святой voi sluji. говорит, Și Duhul Sfânt spune, если ты не будешь это делать, dacă nu vei face asta, я найду другого человека. eu voi găsi un alt om. Это будет человек в Эфиопии, Va fi un om din с Etiopia, Лаоса, din Laos, с бедного Вьетнама. din săracul Я Vietnam. подниму этого человека, Îl voi ridica pe и omul он acesta пойдет, și el va merge и он будет иметь полную награду. și el va primi cununa. Поэтому это очень важно Este foarte important сегодня для тебя. pentru tine, И очень важно. foarte important. Наблюдайте за собой, Urmăriți după voi чтобы вам не потерять того, ca să nu pierdeți над чем вы трудились, aceea la ce ați lucrat, но чтобы получить полную награду. ca să primiți răsplata întreagă. Ты можешь потерять. Tu poți să pierzi? Бог каждому из нас приготовил служение. Fiecăruia dintre noi Dumnezeu a pregătit o slujire. Я оставил все. Eu am lăsat tot. Я пенсионер. Eu sunt pensionar. У меня небольшая пенсия. Nu am o pensie mare. Мой пастор, он болеет. Пастор Джонсон. Болеет? Не, он disability, или как называется, да. Retired. Болеет. Pastorul meu, Johnson, el Мы e оставили bolnav. своих жен. O lăsat soțiile, Мы оставили своих детей. am lăsat copiii, Мы оставили своих внуков.
Am lăsat nepoții. Мы приехали к вам. Am venit la voi. Не потому, что мне так хочется, Nu de ce că așa vrem noi. а я приехал сюда, Am venit aici чтобы бросить вам вызов, ca să vă provoc, чтобы вы спасали свою страну. ca voi să salvați țara voastră. У вас есть достаточно Духа Святого, Aveți destul Duh Sfânt, откровения. aveți И Дух descoperiri Святой сегодня очень сильно переживает. și Duhul Sfânt astăzi retrăiește. Наблюдай за собой. Da, urmăriți după voi. И я имею сегодня рентген для тебя. Și astăzi am un rentgen pentru tine. Сканировать тебя. Da, și scanez. Щик. И он говорит, Și el spune, наблюдай, urmărești, наблюдай, urmărești, чтобы ты не потерял. ca tu să nu pierzi Над тем ты трудился. la ce ai Ты lucrat. трудился, Tu ai lucrat, но ты остановился. dar te-ai oprit. И трудности остановили тебя. Și greutățile te-au oprit. Знаете, мы иногда приносим десятину в церковь. Câteodată noi aducem zeciuiala la biserică. Это небольшое служение, Nu este o mare slujire, но это служение верности Богу. dar este o slujire de credincioșie față de Dumnezeu. Și tu asta ai А făcut. после говоришь, Dar pe urmă ai spus, нас кажут в Молдавии, la noi în Moldova spune, своя рубашка, cămașa mea ближе к телу. este mai aproape de trupul meu. Знаете, я согласен, Și eu sunt de acord. но Божие отдай Богу. Dar ce este a Domnului, dă-i Domnului. Это очень важно. Este foarte Если important. ты будешь в этом малом верный, Și dacă vei fi în lucrul acesta mic credincios, ты получишь полную награду. vei primi răsplata totală. У меня есть еще время. Mai am puțin timp Я хочу продолжить. și aș vrea să continui. Третье. Al treilea. Что может тебя остановить? Ce ar putea să te Вы oprească? шли хорошо, Ați mers bine, но что-то тебя остановило. dar ceva v-a oprit. Apostol Павел говорит, Apostolul Pavel spune, я хотел прийти к вам и раз, и два, am dorit să vin la voi și odată și de două ori, принести вам благословение, să vă aduc binecuvântare, но воспрепятствовал мне сатана. dar satana mi-a pus piedici, Вы m-a думаете, împiedicat. вы думаете, мой друг, пастор из Лаоса, Credeți că prietenul meu, pastorul din Laos, которого, кстати, Виталий, вы, наверное, стали уже спонсировать, да? pe care огромное. Biserica Viața Nouă deja îl спасибо. sponsorizează, Он хотел приехать. el a dorit să Он vină, хотел приехать. el a dorit să vină, Но там правительство dar acolo guvernul коммунистическое. comunist Куда ты едешь? l-au întrebat, unde mergi? На христианскую конференцию. La conferință creștină. На христианскую? La creștină? Мы не можем, у нас лимит закончился. Noi nu putem să-ți dăm voie, s-a terminat Следующий limitul. раз. И Data заблокировали. viitoare. Și l-au blocat. Это сатана. Este satana. Сатана. Satana. Поэтому очень много в нашей жизни De ce e foarte mult în viața noastră? бывает человек, Este omul но băvat сатана. și este și Я вам satana. приведу пример. Услышьте меня. Voi Услышьте. spune un Очень важно, exemplu, очень важно. ascultați-mă. Однажды Иисус Odată Iisus сказал, Петр, a spus, Petru, люди за кого меня почитают? drept cine mă consideră oamenii? И он говорит, ну, одни говорят, ты Иоанн Креститель, Unii spun că ești Ioan Botezătorul, другие ты пророк Еремия, cineva spune că ești prorocul Ieremia, кто-то еще что-то говорит. altcineva spune А altceva. ты как думаешь? Dar tu cum crezi, Petru? И Петр просто сказал, ты Христос, Сын Бога Живаго. Și atunci Petru a spus, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu. Даже сам не понял, что он сморозил. Și el nici singur nu a înțeles ce a spus. Иисус говорит, Петр, Și Domnul îi spune, ты блажен. Petru, ferice de tine, Не потому, что ты киндеркиндер, очень умный человек, nu pentru că ești foarte deștept, а потому, что Отец Небесный dar din cauza că Tatăl открыл Ceresc твой ум, ți-a через deschis, тебя сказал, ți-a deschis mintea și a spus prin tine, блажен ты. ferice de tine. И теперь послушай внимательно. Și acum ascultați atent. Rядом стоял сатана. Și alături stătea satana, Он все это слышал toate lucrurile acestea le-a auzit и подходит за Петром. și vine din urma lui Petru, За Петром. din urma lui, И говорит și spune Иисусу. lui Iisus. Когда Иисус говорит, я буду распят. Când Iisus spune, eu voi fi răstignit, И теперь посмотрю, что делает сатана. și uitați-vă ce face satana. Повторяй за мной. Repetă din urma mea. Господи, Doamne, будь милостив. ai milă față de tine. Не ходи в Иерусалим. Nu te duci la Ierusalim. Иисус говорит, Și Iisus spune, отойди от меня, сатана. înapoi a mea, satano. Он не сказал Петру, El nu i-a spus lui Petru, он сказал, кто за Петром стоял. i-a spus la cel ce era în spatele lui Petru. Аминь. Amin? Запомните, Țineți minte? иногда Câteodată, через наших жен
prin soțiile через noastre, наших детей, prin copiii noștri, через наших соседей. prin vecinii noștri. За ними стоит сатана În spatele lor stă Satana и посылает им мысли. și le transmite gânduri. У них нету сатаны внутри. Ei nu l-au pe Satana în Он ei. за ними стоит El stă în spatele lor и говорит мысли их. și le spune în gânduri. И мы, не понимая, Și noi nu înțelegem. говорим, ах ты, так куда тебе? Și noi începem să spunem, ah, tu, așa și așa. Наша брань, война, Și lupta noastră не против крови и плоти, nu este împotriva strângelui și a cărnii, а против духов. ci împotriva duhurilor. Поэтому как Иисус поступил? De aceea Iisus așa Отойди от меня, сатана! a spus, înapoi a mea, Satano. И сатана отошел. Și atunci Satana s-a dus. А к Петру говорит, Петр, Dar lui Petru i-a spus, ты о человеческом думаешь, tu gândești а omenește, надо о Божьем. dar trebuie să te gândești la dumnezeiești. Вы понимаете, с кем надо воевать? Înțelegeți cu cine trebuie de luptat? Иногда твоя теща не пободрствовала. Câteodată Тесть не пободрствовал. poate soacra Сын, sau дочка! socru sau fiul sau fiica. И мы как накатились Și noi când ne-am năpustit asupra lor и дали и сыну, și am dat și fiului и жене, și и soției теще досталось. și soacra a primit. Наша война Lupta noastră не против человека, nu este împotriva omului, а кто стоит за человеком. dar împotriva celui ce stă în spatele Amin. omului. Amin? Поэтому это откровение для тебя сегодня. Această descoperire este pentru tine astăzi. Поэтому очень важно, De ce este foarte important чтобы мы ca noi могли идти дальше. să putem să mergem înainte. Бог иногда дозволяет. Câteodată Dumnezeu permite. Есть третье препятствие. Третье препятствие. Este a treia piedică Это сатана. și este Satana. И Библия говорит, Și Biblia spune, не бойся ничего, nu te teme de nimic. что тебе нужно будет претерпеть. Prin ce vei trece, Вот дьявол iată Satana будет вергать вас в темницу, vă va arunca în închisoare чтобы искусить. ca să vă încerce. Не навсегда, Nu pentru totdeauna, дней 10. cam pe vreo 10 zile. Иногда бывают трудности, Câteodată vin greutăți когда сатана, când diavolul, Satana, он просит, мы говорим, Господь, я верю. el spune, Doamne, eu cred. А сатана говорит, Господи, Când tu spui, Doamne, eu cred, Da, 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 dar da. Satana spune, позволь, я его проверю. dă-mi voie să-l încerc. Проверю, Spune Domnului, dă-mi voie să-l încerc. проверю, Să-l încerc. проверю. Апостол Павел, Apostolul он Pavel, Божий человек. om al lui Dumnezeu, Но однажды сказал, odată a spus, меня кто-то cineva удручает. mă împunge, da? Кто это делал? Cine făcea aceasta? Запомните, а ну-ка, братья, подскажите. Ia spuneți, frați. Кто делал это? Господь? Сатана. Satana, un sol al Satana. Сатана. И он 3 раза молился. Господи! Și eu de 3 ori m-am rugat, Не Doamne, работает. și nu lucrează. Ты не любишь меня? Nu Люблю. mă iubești, Doamne. Te А iubesc. почему не исцеляешь меня? De ce nu mă vindeci? А потому что сатана просил. Din cauza că Satana a Дай rugat. его проверю. De să-l încerc. Он остановится El se va opri или пойдет дальше? sau va merge mai departe? Или пойдет дальше? Sau va merge mai departe? Бывают моменты в жизни, Sunt momente în viață когда сатана când Satana приходит. vine. И поэтому, друзья, очень важно. De ce este foarte important? Обрати внимание. Observă. И дано было зверю воевать со святыми. Și a fost dat fiarei ca să lupte cu sfinții И, și я не знаю, как у тебя, но моя Библия румынская. eu nu știu cum la tine, dar Biblia mea română Победить. să câștigi, să А теперь biruiești. вопрос. А теперь вопрос. Мы всегда знаем, что мы во Христе Иисусе. Noi, acum întrebare, noi știm că noi suntem în Hristos Iisus И мы имеем Дух Святой și avem Duhul Sfânt и силу și puterea, наступать на dar всю силу să вражду. călcăm pe Иисус puterea сказал тебе и мне, dușmanului. наступайте на змей, Iisus mi-a spus mie și ți-a spus Na ție, scorpionov, dar călcați peste șer, на peste всю силу scorpion, вражью, peste toată puterea vrăjmașului и nичего вам не повредит. și nimic nu se va întâmpla vouă. Я не понял, Господи, может, здесь ошибка какая-то. Și, Doamne, eu nu înțeleg, poate aici este o greșeală. И дано было ему вести войну не с грешниками, а с кем? Și a fost dat Să lui, da, sfătimi. fiarei să lupte nu cu... И святые победили. Аллилуйя! Și sfinții au câștigat, aleluia, Проиграли. au pierdut, Проиграли. au pierdut. Это меня так сильно ударило. Și aceasta m-a lovit Господи, atât de как? tare. Doamne, cum? Почему? De ce?
Почему? De ce? Почему святые De ce проиграли? sfinții au pierdut lupta? И Дух Святой мне очень серьезно. Послушай внимательно. И Дух Святой мне сказал, Și Duhul Sfânt mi-a spus, а потому что я святым дал время, pentru că sfinților eu le-am dat timp. заключая все послания, заключая все свои послания, апостол Павел говорит, În încheierea la toate epistolele lui, Apostolul Pavel spune, наконец, братья în sfârșit, fraților и сестры, și surorilor, укрепляйтесь Господом întăriți-vă în Domnul и могуществом силы Его. și în puterea, И теперь внимательно послушай, перейди puterea правильно. Lui. Облекитесь во все оружие. Da, îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu, Во все оружие. toată armura. Это чье оружие? A cui este armura? Божие. A А теперь Domnului. послушай внимательно. Acum ascultați atent. Перед вами стоит Павел Прокопов. În fața voastră este Pavel Procopov. Hello. Hello! Wake up, everybody. Не спите, дома будете спать. Он Матушка, это соберется я. Аллилуйя, glory to God. Да. Я, матушка, я. Аллилуйя, слава Богу. Да. Я знаю, после раскаяния сновидения. Вот, брат Павел, не чипай меня. Старцы будут сновидением, вразумля получил. Вот, расскажи, Da, матушка, frate послушай Pavel, nu mă откровение. atingeți, Хорошо? eu visez, pe urmă o să vă povestesc visurile. Итак, послушайте внимательно. Ascultați atent. Я перед вами нахожусь. Eu mă aflu înaintea voastră И послушайте внимательно, что я делаю. și ascultați atent ce fac eu. Я исполняю Слово Божие. Eu împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Я одеваю на голову Eu îmbrac în надежды на спасение. coiful speranței mântuirii. Переводи это словно, да. Я, помогайте ему, я облекаюсь в броню праведности. Бронь, Eu mă îmbrac în бронь праведности, доспехи. cămașa neprihănirii. Я обуваю обувь, рыцарский сапог. Eu încalț, încălțămintea. Я беру щит веры, Eu iau scutul credinței меч духовный. și sabia Duhului. Кого вы видите сейчас? Pe cine îl vedeți acum? А? У воина, Un ostaș облеченный во все оружие. care este îmbrăcat în toată А чье armătura это lui оружие? Dumnezeu. Чье это оружие? Поэтому тебя послушай внимательно. Вот познаешь эту истину. Лучше Da, fiți atenți și познаешь эту истину. veți afla И acest истина adevăr сделает тебя свободными. și adevărul acesta te va face liber. Когда я облекаюсь во все оружие, Când eu mă îmbrac în toată armura иду lui против Dumnezeu дьявола, și merg împotriva diavolului, дьявол убегает. diavolul fuge. Не от меня, Nu de mine, от Божьих оружий. Это de Божье. armele Domnului. Это Божие, не Este, я. este a Он не Domnului. видит, кто в доспехах, не видит. El nu vede cine este îmbrăcat în Это же armură. Божье оружие. Este armura Domnului. Я иду во имя Иисуса Și eu merg în numele против дьявола, lui во всех Isus Божьих оружиях. împotriva И satanii, он da? убегает. Și el fuge. Не от меня, Nu de mine, от Божьих оружий. de armura lui Dumnezeu. Вот познаешь эту истину, Vei afla adevărul истина acesta сделает свободными. și acest adevăr te va face Аллилуйя! liber. Aleluia! И ты будешь наступать на змей, Și vei călca Na peste scorpioni. șarpi, peste scorpioni, в этих оружиях. în armele Amin. acestea. Da, în armura aceasta. Очень важно. Foarte important. Поэтому Бог дал время. De ce Dumnezeu a dat timp? Друзья, Бог дал вам время Dumnezeu va da timp облеться. să vă îmbrăcați. А мы, пойду ловить рыбку. Dar noi spunem, nu, mă duc la мала й pescuit. велика, гроші робити буду. Voi câștiga bani. Бог не против этого. Dumnezeu nu este împotriva la Но ты aceasta, облегся, dar tu te-ai îmbrăcat. сражение будет. Lupta va fi. Друзья, будет сражение. Va fi lupta. Никто его не отменил. Nimeni nu a anulat această luptă И как будет больно, și va fi foarte dureros когда он победит тебя. când diavolul te va И скажешь, Господи, почему? Și tu vei spune, Doamne, de ce? А Бог скажет, Dumnezeu va spune, вспомни этот день, adu-ți aminte de ziua aceea, когда посылал тебе раба моего, Павла Прокопова. când ți-l trimiteam pe robul говорил robul тебе. meu, Pavel Procopov, Он говорил тебе, el îți spunea ție, спасибо, что ты пирожки жаришь хорошие, вкусно, спасибо. mulțumesc că faci, niște prăjituri gustoase. Но ты должен подумать о своем спасении. Tu trebuie să te gândești la salvarea ta. Ты должен облеться Tu trebuie să te îmbraci и заботиться, чтобы твой муж оделся, și să fii atentă ca și soțul tău să se твои îmbrace, дети, ca copiii tăi, твой шлем coiful tău не поможет твоему сыну, nu-l va ajuta pe fiul не tău, поможет твоей маме.
nu va ajuta mamei tale, Потому что всякий праведник pentru că fiecare neprihănit, только своей, doar cu credința lui, только в своих оружиях жив будет. doar în armura lui va fi viu, va trăi. Вы поняли немножко или? Ceva ați înțeles? Ребята, are you understand me? Ați înțeles? Хорошо. Поэтому очень важно. De ce e foarte important? Я иду к концу. Eu merg spre încheiere. Поэтому Библия говорит, Biblia spune, вы шли хорошо. ați mers bine. Кто Cine? остановил вас? Cine v-a oprit? Итак, первый противник Așadar, primul vrăjmaș – это твоя плоть, este firea ta, это твоя лень. este lenea ta, Проверь. controlează-te. Ты когда ты давал Богу, Боже, я буду служить Тебя. Cândva tu ai dat promisiune Domnului și ai spus, îți voi sluji ție. Пойду. Eu voi merge. Будь честным, идешь ты за Ним сейчас? Acum, fii cinstit, mai mergi tu după Domnul? Это большой вопрос. Este o întrebare foarte mare. Второе. Al doilea, Может, в твоем служении остановили тебя различные трудности. poate în slujirea ta ai fost oprit de anumite И ты greutăți остановился. și tu te-ai oprit И Дух Святой переживает. și Duhul Sfânt Я тебе da, приготовил retrăiește pentru венок. tine. Венец славы приготовил. Eu ți-am pregătit cununa slavii. Его кто-то может похитить. Cineva poate să o fure, să o И răpească. третье. Și a treilea. Это всякие козни дьявола. Și sunt tot felul de lucruri făcute de satana. И мы только его победим, дьявола, Și noi îl vom birui pe Satan когда мы облечены во всех doar оружиях atunci când ne Божьих. vom îmbrăca în toată armura lui Он Dumnezeu. не знает, кто под этими dоспехами. El nu știe cine este îmbrăcat în această Поэтому Библия armură. противостань дьяволу. De aceea Biblia spune, împotriviți-vă Так я, Domnului. Господь, уже противостал и кричал. Și eu m-am împotrivit, Doamne, și am bătut din picior. Он не уходит. Și el nu pleacă. Это неправильно, ты понимаешь. Nu corect înțelegi. Когда ты облекаешься во все оружие Божие, Când tu te îmbraci în toată armătura lui Dumnezeu, доспехи Божии, în armătura Domnului, и идешь против дьявола, și mergi împotriva он diavolului, убегает. el fuge. Не от тебя, Nu de tine, а от всех оружий Божьих. dar de toate armele Domnului. Вот это я хотел донести. Asta am vrut să ajungă la voi. Сейчас будет молитва. Acum va fi rugăciune. Я специально ставлю время для молитвы. Eu special am lăsat timp pentru Завтра rugăciune. будут проповедовать хорошие мои братья, служители. Mâine vor predica frații, prietenii noștri. Но мое сегодня сердце как-то бьется, я чувствую, что Господь переживает. Dar astăzi inima mea bate și simt că Dumnezeu retrăiește. Кто-то сегодня ослабел. Cineva astăzi a slăbit. И Бог не осуждает тебя. Și Dumnezeu nu este Cel care te învinuiește. Он говорит, я знаю, Eu știu, spune El, что ты имеешь немного силы. că ai puțină putere. Немного силы. Nu multă. Но имея против тебя, Dar am împotriva ta. что ты не идешь ко мне. Că tu nu vii la mine. Не идешь ко мне. Nu vii la mine. Поэтому не стоящего, De aceea nu acel care не stă, сидящего там. nici cel care stă jos. Он говорит, приходящего ко мне. El spune, cel care vine. Приходящего ко мне. Cel care vine la mine. Я не сгоню вон. Nu-l voi alunga afară. Сегодня у нас такая прекрасная интернациональная команда. Noi avem astăzi așa o echipă internațională frumoasă. Сегодня среди нас хорошие служители, это мои друзья. Avem slujitori frumoși, da, Просто не потому, что я prietenii mei. какой-то крутой, какой-то... Нет, абсолютно. Nu pentru că suntem cineva, Вот они просто, избрали, потому что у меня такое сердце вот мягкое. Хочу поплакать. Такой. ei probabil au ales să meargă cu mine pentru că am o inimă așa, uneori vreau să plâng. Сейчас у нас будет молитва. Acum vom avea rugăciune И я бы хотел, чтобы și aș vrea мы все поднялись. ca să ne ridicăm. И я попросил, чтобы служители, пожалуйста, прошли сюда. Служители, Rog ca slujitorii să iasă aici în față. служители, прошли сюда. Все. Пожалуйста. Ага. Да. Окей. Пастор Дмитрий, пожалуйста, пройди. Ты же член нашей команды, да, пожалуйста, пройди. Вы знаете, это сама пастор Джонсон, Acesta este pastorul Johnson. он попросил меня, что прежде чем молиться за людей, El m-a rugat înainte ca să ne rugăm pentru oameni. он говорит, я имею пророческое слово. El are un cuvânt profetic. Я почему говорю? Потому что я знаю, что Бог его очень сильно использовал в Румынии.